ke property e bakiwang re sa tsebe gore ke wo ba lwan le yena goba kuo mongwe o šomiša a kere batho ba ba rata go franta ka batho ba bangwe a ke fe mohlala ke re ke wena mohlomongwe o lwa le malefo goba o tshepiša malefo gore malefo ke tlo go bolaya nna nka no re ka baka la gore ke nyaka go tsentšha wena mathateng ka ya go bolaya malefo and then ya no ba taba gore batho ka moka ba mokwele moremi gare o tlo bolaya malefo gore a re ke malefo so dinepe tše tlhaloso ya bona e thoma go ntšhoša ge ba re ke dinepe tša Facebook gape re a posta kua Facebook gore motho a ka kgona go tšea senepe sa gago a ya go se hlatswiša and then a se tšea a se bereka ka mokgwa ena a nyakang go se bereka ka gona a ke tsebe e re ke bapale molotšana o mongwe fa ke moka re tle re kgone go bona gore na re gatela pele ka sebopego sa mohuta man so all right ntho ke nyakang ešeng ke nyakang ntho ba mo tsebago ba re ke ngwana wa tloutša baroka sewana wa lediwe a molato motheletše wa motse community radio ke sekgothane wo tabašima ga gešo e tlile dinepe ka gare a ga a seolo se ne le molaetša gore o tšwa go berekwa pele kapa go berekilwe dinepe kapa go diragala jwang di tla bonwa ga gone molato nkore ke re bone gore re tsamatsama le yona a ka sebopego sa mohuta mang mmagorena ge lešalele le tla mo steneng seo kapa mo propertyng yewe le be le tšwa kae re le wana mo senotlelo mola ga mang a maluleka ka ga geno and then ka mola wa tsena ka le reng wena o tsena jwang o ke lwan le ena o ke ngwana papa ka wa madi a kere ga maluleka mo re no ya le mmarena and then ra papa ka kgawane le mmaka a tla le yena a kere na mmaka o tlhokofetse a tla le yena a tlo ntsebiša yena a re ngwana ge ni shu ke ngwanaka e le papa kere ka mamogela nna ka dula le yena
a ba ya dikomeng tše ke ne le yena re dula ga mmaka ke sa be ra movela kua wa tla le mo e leng gore re movela kua after mmaka šina tlhokofetše ge re movela kua until a re o agele ka nthena le toropong o agele ka thokwe ya letsogo la left and then nna ke tlagela ka mo letsogong la right a wa go ne bothata nna ka mapele o skwa re shia mo lebeng le dula gona before le tlo movela mo ke ga mang ke ga mmago and then mo le renge o mongwe tla aga ka mo o mongwe aga ka mo ke ga mang yena ke ena a rekileng pleke yela o rekile stand and then wena go diragalang gore o tswe ga mmago ye ga mmaka ne ke šetse le kgaetšedi yaka ke belegong le yona kere namile dintwa di a thoma ka mmotsa ka re nna ke nagana gore ke ya manskrala ko nyaka stan ka ge e le gore na a sa ba tlwaela pleke a ra o ska ya manskrala ya kua staneng o tlhome ka thokwela go ne le foundation ya kgale e leng gore ke ithomile ke sa le gae ka gore be šetse nna le ena re kwane mara ka palela ke go itsweleletša awa ka ya mola ka dula ka mola ena le magweng ka tlhoma thinaoso a se nka etla ko mokhukhung o tlile ge šetse ba ga di-RDP ka mo founela ka re di-RDP di a ngwadišiwa a re wena ka gore wa e nyaka nna ke nyake wena wa e needa e ngwadiše and then o e yage a wana ka e ngwadiša ka e yaga ge mebereko e fela magweng a tla go nna a dula go nna ka mo RDP re dutse le ena for dikgwedi tša go lekana 6 months a dutse ka moo ganteng yena o no tsamaya nyakišiša ka gore dikgošing ke kae go direga eng a ya dikgošing a yo bula molato wa gore nna ke santse ke move ka mola e ke ya dikgošing yena gatle nna ka bona gore ke o dira production order and then ka e dira ba motlišetša yona e saena ge santse re e khothora ya khothola mathomo ge santse re e finaleng a setle a senka itla e selano e fetša ka go setle go court order ye o tswang go e dira bo nyaka gore court molao go thushe ka gore a tswe goba le dule ka kgotso ka mogae goba bo nyaka gore ba direng nna be ke nyaka gore a ntlogele ka gore kua kgošing ba botša gore yena o tla nkagela mo e leng gore nka dula koo and then ke move ka mola a botša khoto a botša kwa kgorong go mošate okay mara a senke taba gona re kgona go e seka ka gore nna ke ile ena a setle nna ka no bona gore ka gore nna ke a tshwenyega a ke ye court papa go lena o kae o gona ke mošile gona kua o tlile mokibelwa e tswa gauteng papa go lena tabe mo kry-a gae ge ke tlo tla mo o nametše koloi o tsamaya le difamily tša gage ka re okay is fine a go tshwenya ke re a se nka tlwaelo phela kgausu le rena ene ntwaši o e bone ge re lata dilo tše be re ne le yena o di bone dilo tše re tswa le yena go ne picture ya gona e gona mo be re le gona le nko romele yona as long as ba sa lokiša di-video ka mola mmago rena stene se ka gore wo ke kwele o re o ile ga a fihla a thoma go nyaka go tseba rena mešate e kae yona jwang stene se yena o se kry-ile jwang a sefa ke mang stene se se ile ge se rekišiwa ka mo founela ka mmotša kare ka ntlhela ba rekiša stene ba re ba muba ba ya hamanskrala a re okay nna o tla nkopantšha le banga bao ba stene and then ke tla bolela le bona banga ba le ba stene ka nyaka difounu ka mofa tšona a kopana le bona a bolela le bona ba patelana ba rekišetšana stene seo sebe se ne leng ne se sena seo e le lebala fela and then wena wa tla wa aga mokhukhu ka mo lebaleng wa boa wa ngwadiša RDP ka mogare ga sona and then yena o buile e le ga a feletše ke matogo a etla gae ga a fitla gae jwale o thoma go nyaka gore wena o swanetše o utswe mara ga a boa a ke re o dutse 6 months ga a boa šetse re nna le ena re lwa
ga ka kua go yena ka mokgobele kwane gore o mongwe o tla aga ka mo mongwe aga ka mo okay ga ka kua go yena nna ka šala ka mola yena a dula ka kua e le gore a re sa kwana stene se ke se segolo ga kaka ke se segolo and then ga gone gore le ka kgaola mo gare go kgaotse gale lena le ne gate ya lena le yena o ne ya gage ka mokgwa e leng kgale go kgaotse le dipala tša motlhagase tše be ba dinokela tše mpšha di kgaotse ka main lane mo gare ka go laetša gore stene se kgaotse mo and then kgaetsedi ya ka jwale ka ge wena o le motho wa mathomo wa dutse mo steneng se and then dipampiri di sa bitse wena di bitša yena and then wa be wa boa wa ngwadiša RDP ka mo steneng se sa bitseng wena se bitšang yena ga senke go kgonagala gore le ka fitla sephethong sa gore tšhelete e a rekileng stene ka yona mohlomongwe o mo meete halfway e be gore le wena o ne seabe mo steneng seo a se nka bolela ge nke ba boletše nke be ke dirile ka mokgwa wena a ya go tlela e ntletše mare ke o e famang ka ge le gore ntwa e šetse e tsogile a kere a tla a dula sebaka o dutse 6 months a tšwa okay prof mma gorena wa tseba ntwa ya lena e kwiša bohloko gobane le bana ba motho a se lena penkebeng le ilwane bana ba motho ba lwele stene bana ba motho ba thušana bana ba motho ba fana maele bana ba motho ba phuthana bana ba motho ba hlokomelana bana ba motho ba šireletšana a e gore bana Snape se kotsi kudu bokotsi ba Snape ke gore se swere moriti wa gago gona batho ba bang ba phelang maphelo a maraite maro ka se bone ba poster ba tšhaba tsona tša gore motho a bone Snape sa gago Facebook a fetše a ye mo e leng gore ba ntšha dinepe a se ntšha fetše a se tšea sebereke ene se bale se ne molaetša ene problem ya gore kore bothata ba go bereka Snap ke gore go senyiwa letšwa godimo ka Snap se gone batho ba bangwe ba berekile ka moriti ba kgona go tšea monna kae ba mmereke ba mohlakantšhe le Snap sa gago seriti sa gona o no makala wena mehle le mehle o lora thokolosi go šetše morago e go tsenela o le mosadi e tla ka seriti sa mammang o bo tepotse gore mammang ga botse o ntšhetše morago gante ba go betha ka moriti wa gage Snap se ge se le soka mogo ba se berekileng se ka go betha ka lefofonyane se ka go hlwalela gore o ngale lapa le laospele se ka go hlwalela gore wena le bana ba ga go lelwe se ka hlwalela gore ngwana o motee wa ka gare ga lapa a tekgame se ka hlwalela kore se ka hlola ditlaišo tše dintšhi kudu gore o motee a ba fetša tswile ka mola gae then o bo fetše o le ngala lapa le stene ke sa gage RDP ke ya gago stene ke sa gage RDP ke ya gago gomme le bana ba monna le bana ba motho gomme le boelelwe re go nyaka gore khotho e re ahlole re le bana ba motho batho ba ga bolena ba ga maluleka ba kae go taba tše e leng gore santse ba di lokiše mo e leng gore go fetša go tsena mo magistrata gona nna ne ke gopotse gore mogala Makhafola ntate a re belegeng ke Makhafola ne ke gopotse re yena o tla lokiša bothata bo ke ile khotho ke na ke nnoši a se gona mare ke mmoditše a sa nka batamela ka ga papa wa Seatla tšatši le ile khotho magistrate o rileng ka lena tšatši la mathomo tšatši la mathomo ile a dira remind a re fa date e nngwe ka date ela ena a setle okay ka botse mama mpotše mo ntle le stene le bakang wena le ena nna ke ba ke selo le ena ke maamogetše mothola o tlile kwa e sa le monnyane nneta ke sa gopola re ka ngwaga mang ke maamogetše ka moswara gabotse le batho ba senotlolone ba tseba re bophelo ke bo bobotse mo go nna le ena mara gore o jikisitše keng a ke tsebe ya mara wa bona e gontšwa le e leleng ka gare ga yona e ya gore ntwa e tle e fetše ya dihlareng
o tsebe gore ntwa ditlhare a e sa lokišega o ka se sware le meeting o ka se re ke tla ya khotho e tla lokiša ke di-court order re e tla lokiša ke eng mo go thomang go tsena setlhare gona go ra re go thomile go tsena polayano ka gare lelwa ntwa a semowa ya boale ntwa lena ya gore lelwa le le bana ba motho a se yona ntwa lena ya gore lena le tle le feleletse le gore le nyaka go ntšhana ka gare ga lapa le bana ba motho a se yona stene ke se segolo se ntšheng diripa ka mo e bega mammang ka mo e bega mammang ge ngwana wa gago ge ngwana tata go a rekile stene a bona ngwana ga bo a dutse mo le o re ile ntongwe e botse kudu re ka se elwe nne se ke lo loša ke batho nne se ke la tsena ke dira ka bogare nne go njwale o tsere meleko e leng mo godimo ga snepe se e sentse e bušetse morago ge e boela morago go go balama ge e dula mo godimo ga snepe go go balama ka gore lena go bua lešetse le tswa go bolelelwa ka gare ga solo that's why ke botsa motho mo lomong ke re go ka kry-a solo se butswe o seke wa phasa ka gare ga sona se feta solo seo ka lebaka la gore go sentse letswa fao so go šala o tšea snepe sa gago o se bea Facebook o swantse o make sure gore wena o te protectile wena gore le ge motho mongwe a ka tšea moriti wa gago a re wa go berekiša a pallwe ba gona batho ba ba wišitšeng ka dikoloi ka lebaka la snepe se e leng gore ba se tšere Facebook a gona manyalo a ba sentšeng ka lebaka la snepe se ba se tšereng Facebook di gona di-picture tša batho ba e leng gore be ba dula le batho gongwe le go ngallwane metse e tswaletswe divorce e tsene ka gare ka lebaka la snepe se e leng gore se tšere gona mo Facebook ba se tšea ba go sprinter out so before o tšea snepe o se bea mola santse o make sure gore wena ka bo wena o te protective o te tšhireleditše gobane seo se tšeang o se bea mola ke moriti wa gago and o ne le bokotsi ka gare bokotsi ba gona šibo sa lo bea snepe gore o se postile ngwaga mang 2015 bona sa lo posta 2015 mara snepe se se ya bontšha gore ba tswa go sprinter out a sekgala and then se berekile ene ba tšere nepe tšela ba di hlakantšha ba di bea mo go one ba re ge ba fetša ba di printer ba fetša ba ngwala molaetša ka mo morago go a phethwa taelo godimo ga ngwana motho sebakwa ke eng ke property ye e leng ya mang e leng ya gago le yena ya gago ke ntlo sa gage ke stene ke tša mang ke tša bana ba tate o moteng ba riang go thomile go tsoga tlhakatlhakane go thomile go tsoga ntwa le dirang a se yona ene e ka se le iše felone e tlo tlaiša bana ba lena o mong mo go lena o tlo fila jwang a ekwa gore ka mola go ne lekhu le le khositše ke yena ka lebaka la dihlare o tlo fila jwang o tlo thaba na o tlo re sorry o tlo lla o tlo re ke yo go hlatswa dizwana ge heshe e tswa o tlo sega ka morago ga gore o sege go bona bana ba mothola ba sene dijo ba sokola ba se bapalla go hlapa ba palla go apara o tlo sega o tlo tswela pele o sega ka morago ga palao ya motho go ne ditlamorago go na le ditlamorago go ne dilo tše ding batho ba swanetse ba dinagane gore ka morago ga go bolaya motho go na le ditlamorago tša gore bana ba gagwe ga ba sokola o tlo kgotlelela seemo sa go lebelela bana ba le ka gare ga seemo se ba leng ka gare ga sona na le swanetse le ditšhireletše mama le swanetse le kreye ditaelo tše e leng gore le lena le ka kgona go itwaela gobane se se ngwadile mfa se le šupetša gabotse gore o tsebe gore jwale re ntweng bona ba ngwadile le leina la mama mola Elizabeth gore ba le bona wena monna mme o tla di bona se tsumilwe go a bontšha gore o tsebe gore letswa le le riwang ka gare ga solo le thoma ka go ba juša motho pele ene motho a gona ga thoma o bajwa o thoma o tshwenya ke teng pele ga a fetša o tlo tshwenya ke hlogo ga a fetša mo a ka se tlhwa sa fola o nkwešiša mama ene lene mahlatse gore ntwe e boniwe ge nkebe ntwe ba seke ba e bona bo tlo ba jwa wa sepela dipetlele wa sepela dingaka wa sepela baruti wa sepela baporofeta go sene pholo ye o e kry-yang lebaka la gore ntwe ba rie gore ba e bone badimo ba bolena a ba rate ntwe ba e bona ene nto ngwe le santse le tsebe ka ge le bana ba motho ge le dira ntwe botse go ka se rate batho ka moka go swanetse go be le o motee o santse a leloiše gobane tswelopele ya motho e kwiša batho ba bantši bohloko
o kgona gore yanto botse o le o motee e kwiša batho ba 10 to 15 o kry-ele gore bale ba swere dikgopi tše dintše di ka ba robelwa mo go bona go ne gore nete motho o tswetse pele o ra re family ya botate a senka ya dira selo ka taba e awa senke ba dira selo so tate a senka ria selo ka taba e awa be re ne le ena prof a zanka o šetša ke re o šetse ge nke be le gore a e mokgatlha ke re nke ba tlile le rena gape taba e kwiša bohloko le wena gona mo ee o one ene se la fetša sekolo kgale o ne le 7 years a passed matric a tšwelelle na applyile a ngwala ge santše a ngwale o fetše 7 years a passitše matric tšatši le lengwe ile a re a tliše di-certificate tša gaga di bona ke re o no re ke malome maybe o tla mo tšwela thušo ra mo fa tšona a di bona a re tse gore na di bonela bothaga or na di bonela go dira eng no wa e bona ge ntwa e šetse e fitlhile ditlhareng a e sa lokišega tokišwa gona gape ke ba le mo santšeno ba gone gore o mong le ena a no itefeletše ke setlhare ee ka mena ka wena a di fofe moyeng di gatlhane re bone gore sa matla ke sa mang ande nna senepe seo sa ka ne ke se ka se bea Facebook o nkgathile gore a re o nkgathile straight a ka bea senepe Facebook nna o nnepe se o kgathile ke ke ena ena o mmona and aowa nna ne ke re o nkgathela bothaga go be le sa kwana ka nako eo ee ba le monyanyeng e ke re o nkgathela bothaga jwale tše di tswa kae lena ke re a la kgathiwa tše di tswa fe o se tšere Facebook ka moka tšeo di tšere Facebook tše tharo tše and then mo go mmago le mmage papa go lena o nyetše mang ei ena ko monnyane nna ko mogolo le kwa butšwaka ee mo go mmago le mmage papa go lena o nyetše mmago mang a nyala motho bo mama go ka ge le re a ba nyalwa bona ba kae nna mmaka ke re o ile ya ga maluleka ga a palelane le o Makhafula a boela ga gabo aowa ga maluleka a se ga gešo ke ga bo stepfather o mma go ile a nyalola pele ee wena go tlile jwang gore o šale kua ga botate ga botate kae ga Makhafula a ka šala ga botate ke sepetše le mme a ke re la sekwa sefane sa ka ke maluleka o sepetše le mme ee and then jale wa tlileng o lwang le yena ke ngwana mang o bitša ka Makhafula o bitša ka tate le kopane kae wena le ena o tlile le ena mogalabe wena o kopana kae le mogalabe ka gore mmago o nyetšwe ga maluleka nke bole ga maluleka nke bole ga maluleka aowa ke re la tseba tate ke tate a ke re na a etla ena gae ga gabo ke senotlelo ga botate ba gorena wena ke re wa ga maluleka ee o ile ga maluleka ee go tlile jwang gore wena o feleletse o e tswa ga maluleka o e ya ga Makhafola ebile le nyaka stene wena le ngwana tatago mola e le gore tate ga a nyala bomma go lena yena le malome ne ba sa kwane malome na re a mo shuthelele ka mo ntlong ya mmage ka ge e le last born yeah but still gape a ke re ge maluleka ke stepfather ke re a ke re ge mma a ka nyalwa ga moremi ka nna gape ge nna le ba ga moremi re palelana a ke nagane gore nka tlhetlha mo ke nyakana le papa ka swantse ke boele ga gešo mogolo and then ke ye go ba ngwana bo malome be bona ba nthušang mathateng a nna ke kopanang le ona kua ga moremi a ke re mma o nyetšwe ga moremi and then o išitše ke bona ga moremi bo malome jwale ge di re tla ba kua bo malome ba swantse ba tsenelele taba ye between nna le batho ba ga moremi gore motlogolo wa lla ka taba gore le ya gore a ke kwe mme a re ke ile ka boela ga bomma and then taba ka le abuti ba e bona ka tsela ye yena o no ile go papago re ile ra dula ga bokoko ane mama mo steneng sela sa makoko ee ga bommaka re ile ra dula ba re lata mola ba ra gore ka se dule mo ka re latlhegile ba re bušetša back ga maluleka and then
ra dula ka moo. Nna ke ile ga Maluleka ntse ke godile ke le o mogolo, maka ga ya kwane ntse ke le o mogolo, mare ke tseba gore papa ke ena Makhafola. Mmagorena Ba. ke no kgopela go botsiša potsišo ye. Wena le ngwana papa go le gahlaniwa kae? Re gahlane ga bo Makhafola a mo tlišitše Snotlelo. Okay, A mpitša re tla ya o tlo bone ngwanaka, ke etswa ke le ga Maluleka. all right. And then go rereng taba tša ditene le di rerile neng? Ditaba tša ditene re di rerileng tše ke le ga Maluleka, ena a le toropong a mpotša re tsamaya kua steneng ka gore lealwa ka moo, wo waga ka mo letsogong la left and then ntšhiele ka mo gore O mollela ka ge e le ngwana tatago. ra ka se tlaišege yena le gona ka ge e le sastera gage yena e le ngwana gabo. Owo, a go bitša ka lerato a re ngwane šitla. ke ile ka lerato kua nke. All right. And then go senyegile ge go etla kae? Gona mo go duleng 6 months ewe, yena ne ntše a tsamaya kana le bakgotsi ba bomme ba metsi ba ki. A ke tso na ba botšišang ba mmotša eng, go senyegile gona moo. All right. O agile go ntšwa le ka mo. O agile. Wena o sa le ka RDP. ke ga mang ka mo RDP? A Maluleka. Ape stene se re Makhafola, wena o Maluleka. O laetše ga Maluleka go tloga gore wena o thoma motse o moswa wa ga Maluleka. Wa be ke se ka laela. ba leng ka no re ke ga Maluleka sese. Wa ke re ke tšwa ke le ka kua gae ka fanya ga Maluleka, ka ya wa ga kua ka bitša ga Maluleka. And then go nwa le ge o kopana le mathata ka mola ga Maluleka, o palela ko go bitša ba ga Maluleka because ba ga Maluleka polekela ba etse be le gore o ikreile jwang. A ebile ba gona ko ba tšea kae? Ba ba gona bo A ba gona ba tlhokofetše nja. ka moka ga bona. Meloko le metswalle ya ga Maluleka ka moka e tlhokofetše, kgoro ya ga Maluleka ka moka e tlhokofetše. Batho ba bangwe ke ba tseba ke. Ba ke ba tsebang ba tlhokofetše. Magalwane ge ile gore o thieditše radio re kgopela gore o re founele. Ei, taba tša ka mo ke ntshetshere magagešo. Wa tseba Morokane, tabeng ya di-family a gone family e ka thušang sese. Gopola gore ga gone monna wa ka dumelang gore a ra go nyetse le mmago o bereke go tšwa ka mo lapeng la gage o ya go kopana le papago, number 1. Number 2, sese batho ba ga Maluleka ba fila o kare o ba nyaditše le batho ba bommage, ke nagana re ba fila o kare o ba nyaditše because batho ba ga bommage a ba tsebe le gore yena o swanetše a tule tsela le ba bo papage mola bona ba tseba le ga Maluleka, right? Batho bao ba ga bo papage wa madi including papage ba montšhitše go ba ga Maluleka ke ba motlišitše ka go bona. Go nwa le o ne le mathata ka tlhakoring la bona ba palela ke go mothuša. Gape batho ba ga Makhafola le bona mohlomong ya ba imela taba bana ba ka baka re bomma go bona ba nyalwa go ga Makhafola. That is why batho ba ga Makhafola ba senya go e tsena tabeng. Ga botse le lapa lela a se la ga Makhafola. Ke la ga bo ke gore swantse le bitse ka fane ya bo mmago wo ba reng A kere e tlo ba Maluleka le sa mmagola Boshomane, gore ke Maluleka Boshomane ka mo le ka mo ba berekisa difane tša bo mama bona. Yena o fana ka mang? Ola ke Boshomane Le gona ka mola a dulang ke ga Boshomane, and then ka mo go mma ke ga Maluleka. Mara le a tseba gore stene se ya kgorelwa magagešo. Gape stene a o ne o fitlha wa ne o dula mola wa dia mokhukhu go fetša wa ga ntlo. Stene se ya kgorelwa Moroka ge le ngwana wa mosetsana kapa lekgarebe ge le tšwa ka gae ga a tetšwela stene
re le ba ga Maubane sontse re tsebe re kgaitsedi ya rena o tswa ka mogae o ya Steneng, and then go nyakega eng le eng ye e leng gore rena re le ba ga Maubane re swantse re mo direla yona gore Stene se la sebe mo molaong. e no ba jalo go ntjwa le sesi e go katla mogalabe a re ke a nyala o nyalelwa kae mama o nyalla ga Maluleka. kae bo dumela bona wena shetse o le busy le papa go le ya godimo lefase o mara ke bitse ka sefane sa gaga ke a ke bolele ka sefane ke re bo dumelanang gore wena o tlo o nyalle mo kgorong ya bona e le gore o busy le papa go le ya godimo lefase wena le yena na ba tlo o dumela ba se dumele gona ka mola ba dulang ka gona ge ba nyaka go phasa ba phasa mang ba phasa mo kae yo ba bothata ke mo ke botsišang mama ke re mma gore na ga botse mpotse mo wena le ntate Maluleka le bakileng ka gore o wa genu o go biditše ge o sokola a re o ka se sokole ke le gona o tla išitše ke eng ga Maluleka kgaitsedi ya ka na le motho a dintwa, and then nna sa rate o wa Makafula o na no tsoša dintwa, and then o a bona gore ka gore dintwa di gona ka mo a mpe ke segele o Stene ka ntle wa e kwa moroka o bone jwang o tsebile jwang nna tseba ke re na e lwantša le gona mmona ema ola o be a etla ka mo ga bolena jwang a ke re ola le re o ne fane ya mmage o be a dula kae o be a etla jwang ka mogare ga lapa because le re ba dula toropong na yeta a eta kae ka ona Ga ka Maluleka? bo mama mara ya kgonagala nto be le idia wena le ngwana papago nke le no re botjang ya kgonega ga botse gape e go botja gore abuta oki le ge e le gore dintweng tša bona e le ba babedi o be a le wrong mara e modia gore a be right because e mpotša gore ola o be a lwela go protecta se e leng gore mmage o baagetse sona wa e bona, and then ga le ka go protecta se mmage a baagetseng sona wo mmage o nyetswe ga Maluleka ka yena right ga a fetša o ya go gogola batho ba bo papa ge o ba tliša ka mo ya kgonagala na nke re ikwešiša gape mama motho o bakang le yena Stene o ne mamage ma o tlhokofetse o godišitše ke mang o disitse ke di-family tša ga gona ko toropong alright ge a etla gae o be a etla go eta a etela bana ba tatage go mosadi wa sa tlhong a sa dula le papage alright ga a etla go eta ka moga Maluleka mogalabe Maluleka o be a mo amogela o ba šetše a tlhokofetse alright a go ne nto wena le ene le ileng la tshepišana yona la se phethelane ai gona sesi wena go goleng ga gago go gola o bo o bona eng bo o bona ba phela ga botse goba ntwa e ke ya gale ne ba phela ga botse ntwa e thomile neng e khositše ke eng ntwa e thomile ga a tlo mobela ka mola mara a lata diphatlho tša gae tšatši la mafelelo mane a mama ka na le gona a founa re ke tla ke tlo tša dilo tša ka tsene ke di tlogetše moo a wa ra moemela ra diphutha ra dibea o ile a tsena a dumediša ga botse a senke go eba le mašata a senke go eba le selo a fihla a dumediša ra wa ke latile lelo tšaka nabile a ka tla ka dintwa sa le re no kwa lona lentšu le awa ke gona a tsamaya sena a tsaba moragonyana ga dikgwedinyana ke re tlo re kwa motho gore rena re motšetše Stene re gane o tswa ka mola ga o re a makala gore ka jwang cause a zanka a fihla a e bolela a botša le mama gore go gopela lentšweleng ga a bolela selo okay o re yena o nyako lentšha mola e go laagela mo gongwe o boletse soke and then le ganang gore a laagele mo gongwe lena a ra gana a sanka a re botša rena o boditše bao ba ko kgorong be le le kae yena ge ga a bolela so nna ne re se gona re nne kwa lengwalo letla ka laboraro ba letliša ba letliše mantaga ba re laboraro ra nyakega kgorong mama a fihla a ya ko kgorong a kwa tšona tšeki ma gorena
wena o reng o nyaka go dula ka mola e bega gago goba o a tswa a ona ke nyako o dula ke re ntloele ke ngwadisitse ke e tlhoka ene ke mmoditse ka morago ga dilo tše ka moka a senke wa re go mmona a nannoši ka mola wa go dula fase le yena wa re ngwana tate re lwela eng o ka se tsene ao ka sene o tlo kwa mantso o ne mantso re moloi o sena o tswa ka kutwa go botsa re moloi na le mona a swaregile o ka se tsene le selo se ka wela ka terata se o ka se se tšee wa se tšea o moloi o ra rena o tlile o tšhela ditlhare le gone ba le re mo tlogetse na gaša re tlo sepela a gaša ka gagage mara wa bona nna e no be e le gore gone motho a se wa go bolaiwa and then motho ga a dirile phošo phošo e swantše e dulelwe fase e lokišiwe mara wa bona mmagorena a sharp a right and then go se beng right ga gage tlhakatlhakanwe ka moka ga yona a leng ka gare ga yona o te package ka gare ga yona ene a beša le bana ba gage wa bona moroka ntwe mmagorena a beng a idia e be e bontšha lenyatšo kudu lapeng la ga Maluleka that is why a buta ga ba elwa le yena because dilo tša beng a di dira ka mona lapeng la ga Maluleka ga di amogelege ga di kgonagale ene gore mme a kry-e thušo re swantse re mmotse nnete a e tsebe gore le ba bangwe ba e leng gore ba tsheditše radio gone jwale dilo tše dingwe ga di diriwe moroka ge mmago a nyetswe ka wena kowe o seke wa hlapelela batho bale ge o sa kwane le taba tša bona boela ga bommago o tlogele batho bale ka khutšo so wa bona gore ditsela tše ena a di tšereng a te kapietšeng tšona o sotse jwale o a ja jwale dijo di a mogalakela dilo tša beng a di dira ga di kgonagale so ge nkebe e le gore o re go nna goba o re go motheeletše o re ntate Maluleka o be a ntlhakiša a sa nthate mohlho mongwe be e tla kwagala ka tlhakoreng le Maluleka o robetše ge monna a ka nyala mmago ka wena ke tseba motlhako e ba o montši ge go ka tlhokofala mmago pele gantši mara ge go ka tlhokofala monno a nyetšeng mmago ka wena already go ra re o šetše le mmago a kere ene le go ra gore jwale o šireletšegile ka fase ga umbrella ya mmago mara jwale a ke kwe a re Maluleka o be a mohlakiša ebile monna modimo o to tlhokofaletše mara phoso nna wa tsa ke sola mmage wa tsa wae ke sola mmage malome ka kapa o tsebile jwang gore papage ke mang ebile o ne ngwana ebile ngwana o la a tlere mo amogele gobane o ba se nelapa bele ga tlana ka lapeng le la bogadi ba mmagwa ke ngwana o la o bontšhitše ke mang gore ka mo ke ka lapeng le e leng gore papage o ne ngwana ka mola lapeng lele a kere wa tsere moroka ba tsena papago ka mola papago ba tsena ka lapeng la ga Maluleka a tiša ko wena nna o ba e tla go mang makana sa pela mapele mmago o be a dula le papago ko a ntše a nyetšwe ga Maluleka goba papago ba e tla go mang ga ya kua ga Maluleka na ke tsebe marena nine se papago kua ga Maluleka o be a e tla go mang ba e tla go yena mmaka that's why ke re phošo ene mokgekolo ka gore mokgekolo a ka se tliše papago bana ba gage ka lapeng la kgoro ya ga Maluleka ene papago sesi le yena ge e le gore o nyaka go agela bana ba gage nke ba kgoretšista ene ge e le gore wa ba nyaka bana ba boele ga ga bo mma go bona ka gore go bolelele ba ga Maluleka gore a re papago le na a sa ne maatla godimo ga lena a go sa ne mo a neng maatla le dumetše go ya kgorong ya ga Maluleka la bitša ka Maluleka lena rrago lena ke Maluleka
ene ge e le gore papa go lena o nyaka go ba le maatla godimo ga lena boela morago ga bo mma go lena tla le kry ga mma go lena go tsena ka mola jarateng ya ga Maluleka ba ga Maluleka ge ba ka tla ba kwatile ba mo go ba letša ka mo ba ka se be le phošo gobane ge rangwane ya bona go ba ramogolo wa bona a robetse a se gore go santse go šale go tsena monna wa reng ke ne bana ka mo a etla go dumediša ka mo ge lena le nyakana le tata go lena le ka molatelela ko mara ke phošo gobane fane tša lena di reng Maluleka o le godišitše o le fepile a buta go kae Tlhokofetše. wa mmago Tlhokofetše. go dula mang kwa ga geno ga Maluleka Go dula ngwanaka ba se ne mosadi a butago ba sa nyale so why o sa boele kwa ga Maluleka ka gore a go ne motho and then o dikhutše tlakatlakano e leng gone ao a ke re ba re kgadi a e dule ka gae wa bona ke duma gore re founele ngwana wa tatage goba re founele ntatage goba maybe mote wa Maluleka phone tša papa go lekae batho ore ba ga Maluleka ba tlhokofetša ore ba ga Maluleka ba tlhokofetše ba bangwe a ba tsebe mohlomong motho re ka mo founelang ke papa ge ka gore a re bulelele megala mara mama wena founu tša abuti wo wena o fapanang le ena ngwana papago a o natso jwang a ke natso ke kgale re sa kwana ke natso a o di tsebe le ka tlhogo se se gone dilo tše dintši tša sa re botseng tšona because wa tseba the reason why ke re se se gone dilo tše dintši tša sa re botseng tšona monnola goba a butage o a beng a le makgweng a tlileng gae go ya ka mokgwa be ba kwana ka gona batho ba go no kgonagetše gore ntle le gore a dule fase le yena ba bontšhane mabaka a no mo ela mošate ke mo ke reng go netaba fela mo go ne mmuši go nyaka go batamele o kgone go bona gore mollo o tuka ka thoko efe go ne le taba ye e leng gona wa bona ntle le gore re kry-e ngwana wa tate go ne motho o mongšomo wa founa motlho mongwe a ka re tswela mogola mcrs o mo moyeng dumela Hello, le kae? re gona ra lena Ne ke nyaka go botsiša mo ke utlwa go bolelwa ka fane ya bošomane so ne ke nyaka go tseba gore wa bošomane ke banyana ba ore ke mošimane le dula kae lena wa rra nna ke dula Tweefontein a ka se di tsebe o taba tše ba bolang ka tšona batho le tseba mang wa senotle ene a go no ra ka motseba a ke re a bute a se motho wa senotle la go lla senotle le go letše a ke re ne ke nyaka go tseba gore ke banyana ba ore ke mošimane go ra ra la theetša ga botse papa ba ke ba ga Maluleka ba ba le mmo re a go leboga papa ge wa kry-ega papa go sese mara ke tse go tate ke tse ro nyakang kwa go tate ke tse malome ka kapo wa a kry sontše a lamolento a bana ba ke bana ba gage le ba babedi bana ba ke ba ga Maluleka ba timandrediemo ro ria jwang wa tseba taba ye ki e tlo re bakela melato le rena malome ka kapa gobane re ka bolela le ntate Makhafola ba Maluleka ba tla ba re wa ile bolela le bana ba rena le sa re bitse wa tseba gore ene wa tseba nna ke ne go nagana gore wa bona ge re ka kry-a ba tseba re direng a re bule megala bagekolo kua gae ba tlo re botsa re dieng bagekolo le bagalabe ba tlo re botsa re direng a ke tope botheletšeo mcrs o mo moyeng dumela ntate ka kapa le kae re gona ra lena le wena ntate Moremo ka mo thobela ntate ka kapa ke manganye ka mo go Soshanguve thobela nna ne ke kgopela gore
o lelang ntate wa bana ba go ntate wa bana ba o sa phela ba le ba babedi bona ba lwana ba and then lutlo se sto tsang kombulo mong a hae re ka mmotsiša ra reng mara tate papa go bana ba ntate Moremi a ke itse gore pela gore le ka mmotsa la re mara wena gore re mo founele o sa tsebe gore re mmotsiše gore nna re o tseba jwang no ntate ka kapa bona bana ba ke bana ba motho ya balwa gore ntate wa bona a reng yena bana ba gae balwa ka tsela e be ba isale dikoto yena le teng a ntse a sa phela a sa tsene go gareng a bona wa tseba re tšhabang a ke re jwale papa go bana ba o bone gore sesi ka moki o šetse a nyetswe ke monna o mongwe pele ke ngwana wa monna o mongwe wa ga Maluleka jwale ge re ya go tšea re re ke papa go bana ba bale o nambile fane a e swereng ya ga Maluleka ba Maluleka ba tla selo le rena ba re o ga e sa le ngwana bona na ntate Moremi thobela ba Maluleka ba sa le teng a ke gore ba tlhokofetša ba gona ba sa le teng a wa mokwa ke motlwile ba sa le teng ba tlhokofetsa ya mara the main o belegileng bana ba o sa le teng o sa ntse a phela go teng gape mohlomongwe go ka be go diragala gore le ena o tšhaba melato a go seka bana ba eseng ba gage mara a le motho a be le motho gore o reng bana ba gae ba bethana setse ba tsentshanela le boloi ko gare a le motho a reng nyana and then re tla tse re tswela pele re utlweletse gore yena o reng bana ba gae mara mmagorena mmagorena a go ne se o hlokang gore botša sona se e leng gore se tlo re fokoletša go tšwa dikudumela tša gore re tekepele gore go ka be go diagalang between wena le ngwana papago o ra gore wena o ne o re o dutse wa noka ba re mošate wa bitšwa o sa tsebe gore go diragalang a sa nka bolela le nna selo mama mpotše mo lapa la ga Maluleka le kae lapa la mmago le kae gona mola Snotley go dula ngwana gage alright go dula mang ka gare ga lona ngwanaka alright ngwana mmago bana ba geno ba robetse ka moka ne re le babedi ne le ba babedi alright borra ngwana tata go ba kae ga ke ba tsebe ke mang wa ga Maluleka o ileng wa mmona itla ka mola gae a re ke sehlobo sa ga botate ga ga botata go ke kae ga ga bo Maluleka ke kae Maluleka o tswa le Winterfeld na ne mmamogolo gona ko Winterfeld ko o boloketswe kae Maluleka mo Snotley ka nako a bolokwa ba gabo ba Winterfeld be ba le kae ba tlile bana ba gage and then after mo bana ba le ba tlhokofala ba tlhokofetse le mmamogolo o tlhokofetse le bana ba gage ba tlhokofetse go dula mang kwa ga mmamogolo ga ke go tsebe le go tseba ebile kgane le nako ya ga go ne mediro a le ye bona senkeke alright mmago o sa phela o robetse le ena na e boimele bjao eba kgane o sa le gona mongaka nkore re go lebo ke sa le gona ke no theja radiong e seng mo founung okay re a lebo e re ke go botšiša mo mama la mafelelo potšišwa ka shi ge o e leng gore wena o be le go le yena ka ga ya robala be le kwana be re kwana na dula gona ko go nna ka ntle le tlogetše lapa la mmago ke mooka nkere yena na dula ko go nna ke mooka ke rela gore lapa la mmago le šetše le nnoši alright nako o tloga ka mola ke yena go tla išitšeng gore o šale o etswa ka lapeng lela then nako a babi a tla go wena la setšeane la boela ka gae la go okana ka gae lapeng la tatago le mmago gona ke mo ke tsona ko ke dula a roballa kae gona ko ke dula gape se mmagorena phoso tša gago a jale gape di tlala mokotla wa tsa phoso tša gago di tlala mokotla ene di tlo re bipela man mara ka kua Senotlelo banna go mofouna a re tšeeng ba Senotlelo re gopela batheeletše re gopela gore re founeleng ke batheeletše ba Senotlelo ba e leng gore ba tseba le go kwešiša ditaba tša bosesimo re gopela ba Senotlelo kore go o founa e be o tšwa Senotlelo o tlo re botša taba tša Senotlelo re gopela ba Senotlelo
nkore ke tshepa ile ba senotlelo ba msereso mo moyeng motho wa senotlelo dumela mseres ntate ka kapala kae re gona ra le dula senotlelo papa aowa a re go leboga 013-11-004-067 batho ba senotlelo ba e leng gore ba tseba sesi mo ba tseba ga maluleka ba tseba family ya botate ba tseba bophelo ba batho ba ra go amogela dumela MCRS papa gore na a re dumedišaneng pele a ke re ke ka gae ka more ya kokota ra dumedišana ke raba le telephone tsa tate o ausiwa le telephone tsa tatage o wa go ga until then tate wa le telephone tsa ngwana ga re msimanyana o ba baka re go kwele re ya go leboga re gopela batho ba senotlelo magagesho go sa dule senotlelo e fa batho ba senotlelo chance ba phone the reason why re batho ba senotlelo mohlomongwe go ne le se re ka kgonang go se hwetša se e leng gore ga se kgone go tšwelela gabotse ka gore ge go le soke mara nna moya wa ka o mpotša re go ne go gongwe se ga re fe ditaba tša nnete ke ne moya o mongwe o mpotša jalo gore mma go rena go ne go gong ga re a le ditaba tša gage gabotse 013-11-004-007 go šašarakane go tlhafurukane a ke tsebe mane moroka goba a re founele yena papa o ba reng ba bane le yena ai sware o theeleditše a e sware le mo go lena ya taba tša ka mo le kgolle gona ke mathata ke a go botša e gana go bela pj ya no ya e gana go kgaba no wa e bona e ya le kgono na re gakanerile mara wa tsa re ka riang malome ka kapa a re dire so a ke re se se ka kua lapelelela la ga maluleka ba robetše ka moka a re lebelele lehlakore le ga ga bommago ke ga mamama Matemotša ba kae ba matemotša ba gona mo senotlelo ke nagana gore ba ga matemotša ba ka re botša se sengwe ba ga matemotša ba ka re botša se sengwe ka re ngwana ga a hlaka o swantše a hlaka ya ga bommage bjala se aya ke ba boditše o ba boditše le ne founu tša bona re kgopela go founela o motei wa ga matemotša go sharakane go tlhafurukane nkore ke bone se sengwenyana fa a e golele go senyageile ya nkore fe pleasure mo re tla tswe re nagana gabotse gore gabotse re santse gabotse re ye left re gakanegile mane wa tsa re gape re nwele legakwa ma ya re gakanegile ya le gona re a leboga gore re le hwetše nna ke nna ka kapa radio motse community radio le nane go lapitšentše kgolo ke na le professor Moremi fa gomme re ne le ngwana wa ga bolena mo mme Elizabeth Maluleka mage kwa ga bolena le a ba tseba bana ba kere le ba tseba gabotse le mathata a dintlo tša di-RDP ditene tša go bakiwa dinepe tša go epelwa le a di tseba mathata a mme e le ngwana lena ka gore lena le nyadišitše mmage ga Maluleka and then le tseba a le kae go nywele ge le monyakela kae re tseba a re nyadišitše mmage ga Maluleka ya jwale mmage o nyetse ga Maluleka e le gore o bane le makafo la mathomong
ba tlogelana le makhafola go ne ke ga tlo tshwarana le maluleka makafola go re ke no ganya kuku ntate makafola go ne le se a sentšhitšeng a ke toko ga botse mo maikeng a o toko ga botse sa sentšhitšeng a ke tsebe ntate makafola a ntšha selo a wa ka a ke tsebe go a ntšhitše nna alright ka nako mama a nyala go e tswa mohlobolo o e ya ga makafola o ile kae senotlele go ba Winterfeld a wa ba sa ba hlaba ga hlokofala o ga botse bana ba nyalwa e ba sa ba hlaba ke rela gore bana ba ga botse ka molao ga ba nyalwa ba sa ntšheditše deposit a wa mohlobolo wa ba gorwana go ra re lena le ba ga mang re ba matemo ke bana ba ke ba matemotša go ra re bale ge re kry-ile lena re bolela le batho ba ba right bana šiba koko gape mo ke mathata ke kore mo ke mararang kodi mo wa tseba go ngwanong ga a tsoga moo moena a leng gona nna be ke sa bereka ra kwana ke go kwa gabotse koko ke be ke bereka ga ke bereka ngwano ke a bona tlašana le kgaitsedi ke ga tlo tloga o a mosegela stene ena o a makhafola o ngwano o balwang go utlwane a mosegela stene sa gona sona ke se segolo a re aga wena o tla aga ka mo nna ke tetle ke aga ka a wa ba agile ka ona mokgong o ile ga di mothuba ja toropo a bo a tla dula ka ga ena ngwanyalo le nna e fago o dutse dikgwedinyana ge le dikgwedinyana gape la ke hlano ga go sa ne kwano nako ke ge ke šetse ke buile ke le mogae a ba a swariša wo ngwanyano a mo swariša ka mošate ngwanyano a tlampotša re mane gape mošimane o la o ntshwarišitše ka mošate jale ba mphile ntagafala ba re ka la boka ke bonagale koo ka tloga ka ya nae koo ga re fitlha kua motho o lagatle wa a tlarileng molato ba re bjale ka lešo gatle ba re tletse re lebitse ke ge o a tlala masemare a wa bjale ka nešošetse a gaša dihlare o fihla ka mo jarateng ka mo ke agileng jarateng yaka o fihla le mo kgausi le nna a wa go kaone ke ye maphodiseng ke ga ya maphodiseng jale ga ile maphodiseng ba moriela protection order eo a tle ba mo neela wa re tunyana a wa jale se o buile gape koko ra kwana ke go kwa gabotse mara jwale re fihlile seemong sa gore na se o tla dumela go hwela RDP go na le gore nkebe a no tswa a itlogele a tenyakele stene se sengwe se e leng gore o tla nyakela ke ba matemotša na ga ke kwa ga ba thoma go lwa o moretšana ga ke kwa ka mokwa ena ka ditsebe nna ga ke kwa ena o gampotšare o ile nka no go agela ka mokgwa RDP e leng gona e leng ka ona ka ra wa ga ka ga ngwako a re tswa o dula ka mola o tla tswa jwale ga di jwale ga go ntšha o ra gore o dula kae jwale koko nke le mpotšeng mo le dumetše mmago bana ba a ya go bolokela ka kua ga maluleka ba se ba fetša go hlaba ya wa ba dumetse ba bagolo a ke re jwale re nna nako be re sa beta ra lekana gore re ka phika ditaba jwale gone jwale gape go ya le ka mokgwa seemo se leng ka gona se se ga rone ke go buela lapeng le la ga maluleka ka ge e le gore ba bagolo ba ile ba dumela le gore mmago bona ga a robetše a ba bolokelo ka mola gore re se šaletšeng bosesi ke gore ba hlabiše re ra go bona tate e le go maluleka a kere and then gore re se santše a tswa ka kua lapeng le la reng ke ga ga botatage ka lebaka la gore stene se la se bakang ke sa ga makhafola a kere ke a kere stene se la se nyakile ke makhafola and then se se kua maluleka ebile o kua matemotša
le ena o moshimane a dula mola ga a bitse ka makhafola o re ko aga mosumane ko ba no bitsa ka sa bommaga mara nna gore sesi ka lebaka la ga tlile mo a tlile o nyaka thušo rena thušo ye re ka mofago yona ke ye a buele ka lapeng la batswadi ba gage a ka se hwela a re diphine aowa ka se dumele go hwela a re diphi bophelo ba gage bo bohlokwa kudu go feta ntlo ye e tlo feleletsang e le gore e tlo motšea e tlo mmolaya ene lena le ba ga Matemotša le santse le tšea maekarabelo go hlokomela ba bosesi ka gore gombe le sesi a ka re wa hlaba a ka se tlhabele ka molalapeng la batswadi ba gage nne o swantse ya go hlabela ka ga bommage mogolo ga Matemotša jalo gonjwa le sesi o tlo hlabiša mmage jwang yena a šetše a le ga makhafola ka re gonjwa le sesi bana ba gage ba godile ge ba ka re ba nyalwa o fetša ba nyadiša ka mola ga makhafola ka ge stene se le sa ga makhafola lena le ya ka kua ga gage le re le ya ga mang a wena le re ga malule ba maluleka ba se tseba stene se ba maluleka ba tla dumela gore ba ga makhafola ba ba rekele stene awa yeo yona ngwanefu awa bentana ga lelu o ra re nka re ke le moremi ke ne ngwana ebile ke monyetši ka dumela gore ba ga Maubane gomme ba ne ngwana ka mo ba ye go nthekela stene seo e be sa ga moremi ebile e se le sa morodi ene ba ga malule le rena be re ba tseba ba hlokofetse ga re gone jale ga re tsebe motho wa ga maluleka wa bo monna a nyetseng o nna jwale ge ba ka re ba motlhabiša e ba ka re ba tlhabiša sesi ya lena lo mo tlhabiša le batho ba bafe ka gore batho ba ga maluleka le ba tsebi ba e leng gore ba gona ba apela mmagorena o kwela kgole a ke go potšišwa ka e re gonjwa le ge bana ba ka re ba nyaka go tlhabiša mma bona bo mo tlhabiša le batho ba bafe ba ga maluleka lo ba tšea kae a ebile ga re tsebe ngwaneso go bolela nnete gona ga re ba tsebe ba re be re ba tsebe ba robetse ba be re ba tseba ba robetse ebile a re tsebe gore tlhologong ya gona ba tswa ba le kae nne na ke tsebe nka bolela maaka mathata batho ba e sala mantši jwale koko ka tšatši le le boloka mme mmago ba le mmoloka ga maluleka be le ne le bomang be re ne le ba kgaphela ba bang ke ba kae bawe bona ba ga maluleka be ba itšwa kae ba e leng gore be ba sa phela a ba ne bana aowa ba bang ba ne bana be le bontate ba se banyala ya bona tabe ya go ba ntate o se ka nyala o se ka ba le bana be le bontate ba se banyala jwale be re no tseba bona ba ne ba ndoši a ba ne bana ke re le gore sa tsebe gore ka ntle ba nabo mare nna ba sa ba tsebetse gore koko kompotše mo jwale tabaši re dire eng bana ši ba balwa sesi o re RDP ke yaka a buti ka kua gore stene ke saka and then ntwa bona ya gola re dire eng ntwa bona ya gola gape a se a le koni jwale e thoma fatshe gape ka re gonjwa le go hwetšagetše senepe re ka se no nnapa re re ke mokete fela bosesi ba ne dikgonono tša gore e ka ba mokete jwale dikgonono tša gore e ka ba mokete tšona o ka tla no gonona ka ge e le gore di bolela mantšu a mang a bolela mabapi le tenese a ke re jwale mantšu a leng mo senepeng a bolela mabapi le setene ene le senepe gore ke kgathile ke mokete jwale wa e bona gore e re fa bothata ge e tla gona moo jwale re lekile go nyaka difounu tša mogala bo a re di kry-e fela tharollo ya ditaba koko ge o agile ntlo ka gare ga setene sa motho o mongwe
a re ke re bjale wa sepela a ke re ntlo a ene maotwana o ka se iphuše go na le gore bana ba gago ba tle ba hwela ntlo ge yena mong a re ke nyaka go le agela dumelang le tsweng ka mo ka lebaka la gore ge go gašiwa taelo le le baagelwane le sa kwane le bana ba motho taelo e tlo fetša e fetela ka gare ga lapa la o mongwe awa ngwanyano ba sa gane ga morelare ke tla go aga ntlo go motswe ka mo o dula gago ka ge ntlo e le gore ke a gago ke a mmuso ena a se ka ganana le ena jwale ga ya mara ntlo yona tswela pele ka nako se siane matshwenyego ka kua ga Maluleka a re ke a tlaišiwa ebile ngwana papage a malata a mmona a re ke nyaka go moagela ba ga Matemotša be ba le kae a ke tsebe ka ke sa bereka nako eo ke no ke ra šetse a hlomile nna gwa se be le ba babedi ba bararo ba Matemotša ba latang sesi ba mmotšiša gore bale mo go hlomile o tlo re ke ga mang gora gore a go ne wa ile nga mara stene seo se hlomile papa go a sa phela a šetse a robetše mama go o dumetse o se tlhoma ga šetse a robetse ka moka batswadi ba šetse ba robetse alright wena le o be a šetse ke le kgarebe ke le sogana wa mofe ke ra ba o ba elwa le yena wa bosesi ke le sogana alright be le ba be di fela le ngwanyana le moshimanyana ge ile sokoko thušo ye rena re ka mofang ke ye re tlo kgopela kopano le lena le ba family ba Matemotša ba Maluleka le ra ba gona re sa go ba nyaka ba Makhafula re tsebe re dira eng ka stene sela ge ile gore abuti wa leng gona o re bana bešo nna nka le agela a rie bohlatse a bongwale and then a botse sesi re nka go agela ka morago ga nako ka ga kgweditše ka and then sesi a tsebe gore ke dula ke tseba re 6 months ke agelwa ka morago ga 6 months ke a tswa ke ya go dula mo go swanetšeng gona ene bosesi ba santse ba rie gore ba hlabiše mma go bona ka gore ba ka sebe bo Maluleka ba se ba fetša go hlaba potšišo gore ge le ya go dira modiro ga ga bo Maluleka ke kae gona fao go ga bonnena a re ka ga bo ba bagile mo Salbasta latella mmagela Maluleka mara jwale batho ba ntse ba tledile ka moka le lapa la ntse nna ebile be ke sa le tsebe ba phedile ga o tsebe gore o tla le bantšha kae wa leng gona a šetseng wa Maluleka ke ngwedi o agile mo nokane se se batho ba papa go ba feditše keng makua e leng gore a tla kua ga bo papa go e ba se maaka a mohutama a batho ba le ba ile go fetša go no boloka mogalabe ba no kwa ba re ba tlhokofetse ema pele ge ba fetša go boloka mogalabe tata go papago tata go bona Maluleka ke re ne go tlile bana ba mmamogolo kwa Winterfeld ba tlile polokomo le mmamogolo ba no re go fetša go boloka mola na ra no kwa ba re ba tlhokofetse ema ba wele ka koloi ka moka ba kgatlhile ke leboto go riagetšeng gore batho ka moka ba no tlhokofala ka moka ka nako e teng o mongwe wa bona o tekeleditše mo thapong ya Mohlagase and then ba bangwe ba no tlhokofala le be le ya lena mahu ga ona ko go tsebe ko gore mo khwile ka disego o ne bana ba kae mma gorena bana ba 5 o ke firstborn ke e dulang kwa ga geno o la dulang ko kwa borago mara la tseba gore re tlo bona gore re ka kopana jwang le family ya bo mmago sesi and then le abutage wa Stene ne and then re kwe gore abuti se yena a se thabelang ke gore sesi a tswe and then o tla moagela goba sesi a mo fe tšhelete ya Stene sela se se agileng RDP ka gare ga sona goba abuti yena o kgotsofatša keng
gape le gopoleng gore le ge re ka bolela tše ntšhi ra ya kua stene sela ke sa bute yena ke sa gage kore tše ntšhi re ka no di bolela mara nnete ya go di feta ka moka kore stene sona ke sa gage and then ka baka la go kwana ga bona mma gore na ga senke a e ba le fie goba go tiputša diputšo tše dintšhi ge a ngwadiša RDP ka gare ga stene yena o be a tseba ba mo file le bana ba motho ba tlo phedišana ka moka ya mara nna ga e kwa nna malome ka kapa le bana ba gage ntwa e ka sefele ka gore wa tseba moroka ne ka sefele ntwa e ka se tsogile e fedile ene ya gore re tlo ya kua go bona re o bolela le bona re tla be re noela for molao ka baka la re ba tlile ba nyaka thušo mara e ka se re tlele le solution e leng gore e tlo fetša ntwa ya bona wa bona ge ntwa ya batho e šalele e fitlha mo dinepeng tše tša go epelwa tše le melaetša gape ela ke lehu nto ena ntwa e thomile gale bona e thomile family ya mošate ya ka ya court no bua le e gole kudu no ene nna go ya ka mokgwa ke kwišang monga stene ka gona ga botse monga stene o nyaka go dia nto ngwe le ngwe ye a ka bonang ba ba tšwele ka mola nko repeat mantšu a bonga ngwadile mo steneng gape nko no repeat lengwalo le gore ko gore le reng gape. I ask you on this that all the people in this photo, let them be restless and move out of my property. Let them not be able to sleep. Elizabeth and all her children, let them feel pain and suffering so long. And ba tlo tlhaka wa tsa gore wa ba tlo tlhaka moroka ntle le gore motho a ngwadile mmowe le motho wa a leng responsible for dinepe tšewe le tše dingwe motho mollo mo ga anya ka stene mohlomong a ka no ba sa dira mara motho mollo mo ga anya ka stene wa se bereka and a re tsebe gore na stene sela yena o se berekile ka pheko tša mohuta ka taelo tša mohuta mang a kry e be ile sa gage and then motho mollo mo ga anya ka stene a gone motho a no nyakang stene a no se nyaka se bja mola tena se dire selo so go ka be go diragala gore yena jwale ka monga stene a ka no ba beile dipheko tša gage mola gore di mo gatele black so e no beile gore ga re tsebe gore mme le bana ba gage ba sokola bokakang go fitla kae ke ba dikojwana di bagetle go fitla kae mara ga botse nna maele a ka go mme le bana ba gage ga botse ge e beile ba bangwe be ba swantse ba no tlogela pleke la mola ba ye go dula ga maluleka and then ba kgone go kokotletša dilo tša go nyakela mme stene ba dula ga maluleka ya wa bona taba ye ya ka mo lapelle e kwiša bohloko like e kwiša bohloko ene dilo tše dingwe ge di tla ka gae di tla ka nako go ne le kgonagala gore le ge sesi ya tswile e ka tla ya motshwenya nto eo sesi yena ga a boele gae dilo tša mohuto di tlo mmalaela bana o tlo tswa ka kua gare ga lapa lela go hlokofetse o mongwe e tlo ba tšatši le a kwang bohloko sehlare sa moši ke go o šurugela fela o nyaka tsela ya gore mollo wa go orelegang ka o gotša jwang wena ya gae tše ntšhi tša dilo re tlo di lokiša tšea bana ba gago ye gae and then kgaetšedi ya go ga a tlhokofala le šomiša kwa nna mošutheleleng o ka bona ngwana gago a bereka o ka bona bana ba le ba bereka o ka bona bana ba ba go nyakela stene ba go agela nto kgolo ya go feta RDP ge go šetše go le so tlogelang go hlole re le nyaka gore a go agele di tlogeleng dilo tšeo wa e santse re agelane re šetše re fihlile seemong se so wa e santse o ndirele nto botse re le ka gare ga ntwa ge e le gore re agelana malome ka kapa a re agelaneng ka gare ga lethabo gobane go njwale mamaolela ka re bana ba gago ba bereke mahlatsi ya gago a tlo tla jwang e le gore motho mongwe o swere sekgopisa re o rutse ka gagage ga o mo phediše gabotse e tswa and then o kgone go botša modimo gore o motho o a phela o swana le batho ba bangwe o duma go di direla dilo
o ra re mo bophelong ba gago mama o gole o bo moka wena ga o kgone o titirela selo berekiša matsogo a berekiše tswa mama nyaka mmereko nyaka ditaelo tša mmereko o tswe o tlo agelo ntlo go sesa o tlo komelwa ka yona gape ba go botse gore ntlo ke yaka o sa buela morago mola go dilo tša gage mola re nyaka gore a tswe go dilo tša gage ene ke tla tša polelo ya gago prof ne bophelo ga bone karanti ge ke le soga ke tse gore na ke tlo phela mengwe ge mekae gopola gore gone jwale bana baki ba dula mola because of mma go bona gore re ka mo re a dula ge mma go bona ka tsoga a tlhokofetse o tlo baraka bona gape ga ba ne maatla because monga stene sela ga ne agreement le bona ebile a seng ka no ba tshepiša selo nto a ba tshepišeng yona o tshepišitše mma a bona kgaitšedi yaka wena le monna o a senke le no ntšhana sa inong ke ngwana sanka a senke le no tlošana bodutu a senke wa bona mo malome ka kapa go na le court order mma go rena tšea ka moka o di tlogele o di botse modimo o rie jwala o laele ka mola o botse badimo o tswe ka mola o sepele phethele bana ba gago ditaelo o ti tšhireletše for protection ya morero wa bona wa dilotše ye ke morero ene ine ditaelo ka gare ene nto a taelo o ka se sware lekgotla o ka se yele maphodiseng taelo e loša ke taelo re loša ka go rapela ka go phasa badimo ba borena badimo ke bona ba tsebang gore ka hlolo e so e tla ba jwang saiba bana ba gago ka bo wena ti tšhireletše pele o ya ka kua lapeng la geno le bereke le hlweke le be gabotse ke se re ka go thušang ka sona o bereke botša modimo ke ne matsogo ke ne mogopolo ke feleletše mphe mmereko phasa badimo o bolele le bona re tla go berekela lapa lela la geno le tlogele le sola then o tlo bona dilo tša gago di tlo bulega dilo tša bana ba di tlo bulega o nkwela kere mama e kgomola e tswa ka gare ga dilo tše dintši wa dirileng se re tla bonana le yena re bone re bereka jwang wena re šireletše wena le bana go be le tšwelopele ka ga gago tše dintši o di tlogele o ya maemo o ile mešate o ile dikhote o ile kae a e fele nto le kgono nkwešiša ga e fele ntle le di-family meeting leng e fetše ka bo wena amogela modimo wa gago nyaka ntlo ye o tekagetšeng yona modimo wa gago nyaka stene se o tetheketšeng sona modimo wa gago nyaka gore bana ba gago ba tle ba dule ka gare ga stene se se rekileng ke mma go bona ntlo yeo ba reng o tlo go agela e tlogele stene se ba reng o tla go rekela sona pele se tlogele o nkwela kere nkemeleng ka mola ke tlo bolela le lena ge ke fetša mo ya no re a leboga nkore ke dieso ya di a boa nkore ke bone ke lebella se sengwenyana fa ya no
Ambongeni Ngema a Sarafina a go motse community radio ya le kgotlagasho la selegae gona fa le go 96.3 FM a re a leboga ya ba founa batho ba ka mola senotlelo ka mola ya no ba bolla ditaba a gone taba re tla di epa go sa re tla bona rena ya nnete ke efeng e tšho ke efeng e ntso ke efeng moroka baeti ba rena ba lapa la bobediši ba bona nkono ba amogela semmušo mongaka le bona ba ditsebiše ke moka ba re fegolele se borala thobela a ge le kae batswadi re gona batamela mola mama wa ga maiko ga nnyane so mama ke mang ke go diretse leina le lentle wa ga mang Malewa spa Malewa all right o sepela le baby kwena mang kwena khotso wena all right khotso ga gola o nyako bang o nyako nna le shole wena wa ko ntweng wena o re lwela wena khotso all right a re ke mmago khotso koketso ke mmago koketso o keng le wena ke ngwanaka ke ena koketso oh all right a re go ge bothata bokae o ile wa tla mo le reng no trenda video nya no go marapiano kwa e le mo lenanong la Theta Radio e hostile ke ntate Mokoto so ke ngwana lo reng o berekisa ke kokwa hae and so on so wa tla ke tlhalwanyo re ke le nna ke botsise bana ba ka gore ana e ka ba lo re lena le bothata bo bosona mo lo reng la tsusiwa boshuna ke ba botsise ke ba bararo bo bururu ba e ba setse so wa tlhaela lo re he ke mo questiona ena andela re na ona le motho a tlang boshiwa ntsose ke robetse ngwano so ha motho sa robetse ka mogo a bulile bati motho ba sutlha le bati fela ka mogwampo ditse a ka gona go bolela ntle le go bolela batho ka maina a ka gona go bolela ya ntle le go bolela batho ka maina ka ge re tšhaba melato go ba bjale ka ge o le mogolo o ka mmiela ona ga botse go ba o tla e bea yena o tlo gona go bolela re ke mmotsisa di-question ore a ke itse lena le ka ntse la mmotsisa di-question no wena tlhalosa se o se tsebang go tloga mathomong go fitlha mafelelong and then re tlo itša go tloga mo ka pelanyana okay a re motho wa tla and then o tla ka boshiu ka bo ma 12 wa tla ba mo collector ba ema mo franteng ya ntlo and then ba re ba tlo tsa wena le papa ba le holae so batho bao ke binna awa batho bao hona le ba bang ba apara diaparo tse ntsho na le ba bang ba apara diaparo tse tshweu ene ba bang ba ke dimume ba bolele
and ba bang ba ke bona ba latlhelang molaetsa mo yena ba mmotse gore re tlo ira so re tlo ira so. Nana o bona eng bošego go robetša? Ke bona batho ko ntlo Ba reng go wena batho ba? ba re ba tlo tshwara mmaka le papaka, ba re ba tlo ba bolaya. Ba tla ka kae mo go wena? Ba tla everyday go ba go bone matšatši a batlang a mang a batle? Everyday. Alright. Ko sekgweng o bona eng mo ba reng go ne ntlo mapolanka? Ke digwa le batho bona nna ba ke ba bona. Ke batho ba bagolo, ke ba bannyane? Ke ba bagolo. Ke ba bagolo? Alright. A go ne ba le nthaka ya gago? Ba apere eng batho ba o ba bonang? Ba bang ba apere black, ba bang ba apere white. Ntene ge le dutse mo we le dutseng gona bošego ba bolela ba reng batho ba? Na ba mpoditse ba re ba tlo tshwara papa ka le mmaka ba tlo ba bolaya. Mama ngwana ga robetše o no go tsoga buela ka motswadi like o no mo monitor o bone gore o dira eng ka morago ga tšea go boditšeng? A ke re ngwana o kgona go fa taba, then wena as motswadi wa gage o kgona go no tsoga like o mo tlogela robale, then mo la robetše o tsogo o bone gore ngwana a ka ba dira eng lo tše ngwana a di bolelang le tše e leng gore wena o a di bona ga robetše bošego o bonang wena go yena? Le mo matsatsing e se no irala tsona lo tse so ka ba tseya ka ba re ba tsa ka mo kamoring ya ka ka mola. So mo bošiung ke tsoa like ke motho le reng ka time nako ya gore 12 e fitlhe nne le re ke tswile le 1 le to fitlha ka 3. So ka 12 le ke thoma ke tsoa ke kra le re wa rola. O ne nako ka ngwana wa go boditše ntho since ka mafela kgwedi ya September. And then wa dira eng jwale ka motswadi? A senke wa moiša go bore ya tseba a re nyake maina a baruti maina dingaka a senke wa moiša felo? Ile ra tswanyana mara e no ba le gore kgang e le goreng ba no fa maele ra wa irang so fela. A se re ke no kry-a thuso gore ba mo thuse gore a kgone go ba sharp. Šidiwe malome ka kago? Ka baka la gore ge polelo e re o ka re ba re sound ga e monate ka ge polelo e re ngwana a bolela gore batho ba lekua ba kwatile o a rereša batho ba go berekiša batho ga ba nyake kore ba nyaka motho a sephiri, so
ba fila o ka re ngwana o ba betrayile because o boletse dilo tše a sa tshwanelang gore a di bolele lena be le tshwantse le no bona ka ge dilo di titiragalela tše mpe ore tše botse and then le tla no tla le tekrela tsona nako nngwe e seng gore di bolele ke ene and then ge ba tshepiša ngwano ke gore ba tlo tšea wena le batswadi ba gage a ba le tshošetše ke nto e leng gore ba moroka ba ile ge se a fetša go nthomela clip ya gage ke theeletša ke bolela le yena ka gopola ola wa Allemansdrift go ne ngwana mongwe o ile a tla mo wa Allemansdrift ebile wo a seng ka tsenelela wo la be ba šetse ba mo file ba mo nameleditše e le se sengwe sa go tlhola di-accident mo tseleng be go le boima ka nako ela a ileng ba tsamaya ka yona ba mo latile ka mo studiong ba mo latile ka mo wa gopola it was bo ma 22 bo ma quarter to 12 ke ge go hlakahlakane ka mo studiong ka mo ba bona ke yena nna re sa ba bone so tloutša ba roka di mokgonne go ka mmona go nwele ga ka tswelela moo ka sekgolwe ga ba sa mo tshwenya ga ba sa mo lata le yena ga a sa itemogela mathata mara ntwe e leng gore re a itse ba ko gore moloi ga a lape moloi ga a nyake gore go te kwa o ka re ke kaone and then o emiše go phetha ditaelo so ngwanoki e sa lo monnyane o swantše a tsene sekolo o swanetše a bapale o swanetše future ya gage e be bright as long as tlo tša baroka ba kgonne wola wo a ka se bapalele wo and then ntle le ngwano a nnoši ke dumela gore go tloga tšatši le ba tshepišitše ngwano ke gore re tlo bolaya batswadi ba gago a re tsebe rena ba dirang and then ba thomile go dira eng and then ye ba e thomileng e tla kae gone jwale ya nnete ke gore batho ba go swana le ba malome ka kapa ge ba bolela selo ge o ka senyatša batho ba tlo fela batho ba bantši ge ngwana a wela ke seemo sa go swana le se ba ne go tšea ditaba tša go swana le tšegannyane ke bana ba bantši ba ba berekišang ke bana ba bantši ba loi ba itirelang boithatelo go bona ke bana ba bantši ba e leng gore ba itemogela mathata e sa le ba bannyane ngwana o hloka thušo ya ka pela ene thušo ya gage e boima ka lebaka la gore ngwana mohuto ga a kgone go ka thuša ga a dutše gae santse o motloša gausi le batho bana no wa ngwala ngwana go ra re ngwana o ke santse re leke ka matla re bone re ka dia jwang gore a kgone go thušega a ngwala ka gore ntho e ba mo dirang yona ba tlo mo distepa ngwana o tlo feleletša feila sekolong e se taba ya gore ngwana wa pallo e le lebaka la gore ngwana go ne dilo tše di mo fakelelang trauma tše e leng gore o a di bona a di bone ke motho mang le mang so go ya ka seemo sa ngwana o ka mokgwa se leng ka gona ngwana o hloka thušo go thoma le kgono wena le papa ge le santse le dule fase le ye go nagana gore le ka motšišaneng mara matšitši a e leng gore santse a tle gona go seke go feta matšitši a mabedi gobane ba re thieleditše batho bao go tloga mo go ne le se ba yang go se dira se e leng gore ba go make sure gore bona re ya go berekana le yena gore jwale re mmolae gobane o ntšhitše phiri sa rena so re swantse re mo protect swanetše a kry-e tšhireletšo swanetše gore re mo lwele ke ngwana a tsebe selo ene go ne le kgonagalo e ntšhia gore wena o bone o wa gago o kare o ne mathata o gante go sa ne o mongwe o ba mo re ileng kgošana bona ka no boletse gore ba tshwere bana ba ba 10 ko ntlong eo ba ba tlhakisa so mo 10eng eo go na le di-brood tsae so ba ba thadile ka something mo letsong la left e white and then
ka mo letsong la right mo lehetleng ba bitsa maina ba bona ba botsisa gore ke mang ka list ene he ba bitsa ba ba kwala di-alphabete tsa maina bona mo nthwenyo so ka mmotsisa gore di-alphabete tseo di na le dinomoro ka mogare na a re aowa eno ba di-alphabete tsa maina bona gore a thoma ka eng bja ke mang a lengwalang di-alphabete tse ke motho wa makgekolo goba ke mogalabe mogalabe o ne ke motho wa go ba le maledu ke motho wa go sebe le maledu ke motho o ke sa robala bro kona bo sa ntshwara because of ile ba le dilo tse di loreng di a tsamaya go jarateng kwa di ka tse tsamaya mo dimantlo before situation e tlo tlha ke tlo itse tsone dilo tse so ka ba ka bitsa kereke o re tlo go jarateng kwa tlo disetsa dithapediso wa ba kaone ka tsela di a tsamaya ke lore ba nong ke tlo ke rata tse so o mopostola re leboga bagalabe bao ba modimo ba ileng batla ba rapela ngwano re tlo no kgopela gore go fete beke tše pedi go iša go tše tharo noka e eme gabotse metsi a hlatswege metsi a fokotšege e be gona batho ba ka yang go phetha ditaelo tša noka malobeng ka e be ile la bokae na ke ile kua ke fitile mola lepelle mola ke kreile ya metsa le la mantši kudu so ke re ke le mošele batho ba ileng gore mo gongwe be ba dumile go ya nokeng a ba emega nnyane dinoka di hlatswege di bega botse ka gore o tla re o ka nokeng kganti metsa le ke ama brown wena o tepotša gore mo a go dipi wa gata wa thelela goba wa kry-a go etla kota e nngwe ya fihla ya go goga ya ba gona o tsamaile so ka kgopelo kgolo magagešo go phetha ditaelo nokeng a re emeng gannyane pula e ne kgotsofale ka marago re efe nna kwa gore dinoka di sake ge o ya go hlapa nokeng santse o bone metsi o bone mola fase o se ka kry o tsena ka gare ga nokeng nngwe o no gapeletša go tsena le ge e le ra go tseno so bophelo bo bohlokwa magagešo se sengwe se nka se bolelang ditaelo di gona go sasa ba ba katlang letlo di kereya difuthu di gona go a hlapišiwa di gona ditaelo tše dingwe tše e leng gore ge ditšotši batho ba ka di phetha ba ntše ba le ka mola gae ga moremi di go ba gona batho ba e leng gore ba tlo le thuša ka mola morago ke lebogile kudu malome ka kapa a ke leboge batheeletši ke leboge dikgokaganyong tša leago ka Facebook ba ba re latelang letlakala la rena ke DR Moremi ge o fetša wa re followa mola magagešo ke leboga thata ba ba re fang nako ya gore thietša ka mehla le matšatši difounu tša ga Moremi ke 079 170 9862 goba o ka founela 072 133 6761 goba o ka founela 071 398 founu tše di ne go ntimelela ke tsebe gore wa edisantše di ntimelele 071 398 1508 goba o ka founela 060 959 0303 o tlo ba kereya magagešo ba tlo go thuša ba pitšentše kgolo le bona malome ka kapotla lefa difounu tša gona mo le swanetšeng go founela gona ba le yang meropeng magagešo weda ye ya re tshwenya dipula di yana ke tlo no kgopela gore ge re ya meropeng ke tšee family e tee goba tše pedi ke kgopela go tšea family e tee goba tše pedi ka lebaka la gore batho o tlo kry-a ba boa meropeng re bile le batho ba bantši ba batlang meropeng ba e leng gore ba jika ba kgorwa malapela ba jikile gantši ke tlo leka gore beke ke no leka go ba le bona ke bona re bereka jwang malefo ke tlo kgopela ra bolele le bona o ba file date ke a leboga malefo o ba file date ke lebogile kudu malome ka kapa ke leboga le batheeletši ka mokana ga bona ke a leboga
ke go lebogile moroka re a leboga motheletše re a leboga balli ba rena ba letšatši ka letšatši gomme ntle le go senya sebaka go tšwa go nna ke le morwa motšha maubane ke tšwile twede